Abadepite 51 bo mu ishyaka ry'abademokarati muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiye Perezida Donald Trump na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio babasaba ibisobanuro ku masezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro igihugu cyabo gishaka kugirana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe kandi Ukraine ishobora guhara ibice byafashwe n'Uburusiya mu gihe yakwinjizwa muri OTAN. Naho mu Burusiya kandi urukiko rwahannye Jesus Christ giye muri kumvanirwa Ndorimana Alexis muhawe ikaze. Abadepite 51 bo mu ishyaka ry'abademokarate muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bandikiye Perezida Donald Trump na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Marco Rubio babasaba ibisobanuro ku masezerano ajyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro igihugu cyabo gishaka kugirana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu ibaruwa ifunguye banditse tariki ya 8 Kanama 2025, aba badepite bagaragarije Trump na Rubio ko ubutegetsi bwabo butigeze buganira n'abadepite kuri iyi gahunda y'aya masezerano cyangwa se ngo buha abaturage muri rusange amakuru yumvikana kuri iyi gahunda. Yagize ati, nk'abagize inteko tubabajwe cyane nuko ubuyobozi bwanyu butaganirije inteko ntibwanashyira ibintu mu mucyo bitewe n'ikibazo cy'umutekano wazambye, icy'uburenganzira bw'ikiremwamuntu, icy'umurimo ndetse n'ibidukikije bifitanye isano n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba badepite bayobowe na Linda Sanchez basobanuye ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro arirwo rwego rukorerwamo ibibi byinshi birimo kutubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu nko gukoresha abana mu birombe, imirimo y'agahato, uburenganzira bw'abakozi bukagandagirwa. Bati abarenga miliyoni 7.8 bakuwe mu byabo, abasivili bagera ku 7,000 baricwa, abandi ibihumbi bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu bice bihuzwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Depite Linda na bagenzi be bakomeje bati mu bacukuzi ba cobalt bagera ku 35,000, abagera ku 80,000 bakoreshwa imirimo y'agahato ibangamira ubuzima bwabo. Nta burinzi bahabwa abana bagera ku 40,000, bamwe bafite imyaka 7 bakuriye muri ubu buryo bugoye. Aba badepite bashingiye kuri izi mpamvu basaba ubutegetsi bwa Trump gutegura uburyo bwatuma bubona ibitekerezo bw'Abanyamerika ku masezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro buteganya kugirana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bati ubu buryo bwaba umwanya w'ibiganiro bifatika n'inteko, cyane cyane abaturage bagizweho ingaruka cyane n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'amakimbirane mu karere. Bagaragarije Trump na Rubio ko mbere y'uko abayobozi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongera kugira uruzinduko i Washington bifuza ko ubutegetsi bwa Amerika bwazaba bwarahaye inteko ku biganiro bigana kuri aya masezerano. Mu ntangiriro za 2025, Perezida Felix Tshisekedi niwe wasabye ubutegetsi bwa Trump ko bwashora imari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo nabwo bufashe igihugu cye kubaka inzego z'umutekano. Trump yemeye icyifuzo cya Tshisekedi agaragaza ko ubu bufatanye buzashingira ku musaruro w'amasezerano y'amahoro Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye n'u Rwanda tariki ya 27 Kamena 2025. Ni mu gihe kandi Ukraine ishobora guhara ibice byafashwe n'Uburusiya mu gihe yakwinjizwa muri OTAN. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky ashobora kwemera guharira Uburusiya bimwe mu bice byahoze ari iby'igihugu cye, akemera no kudakomeza guhangana n'icyo gihugu mu gihe Ukraine yakwinjizwa mu muryango wa OTAN. Mu ntara ya Ukraine ishobora guhara harimo Lugansk na Crimea n'izindi Uburusiya buherutse gufata zirimo Donetsk, Zaporozhye na Kherson. Uburusiya bugenzura nibura hejuru ya 20% by'ubutaka bwa Ukraine mu 2024 no mu 2022. Ibi bice byakoze amatora ya kamarampaka hemezwa ko byiyunga ku Burusiya, ariko Ukraine iracyabibara nk'ibice byayo, ndetse inshuro nyinshi Zelensky agaragaza ko batazigera bahara ibyo bice. Bivugwa ko kugira ngo Ukraine yemere guhara ibyo bice no kubahiriza ibyo guhagarika intambara isaba ko hashyirwaho uburyo buhamye bwo kurindirwa umutekano mu gihe Uburusiya bwaba bwongeye kuyigabaho ibitero. Abi Kiev kandi basaba ko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byayiha intwaro zabafasha guhora biteguye umwanzi, ndetse Ukraine ikaba umunyamuryango wa OTAN. Uku kwiyorosha kwa Ukraine no kugaragaza ubushake bwo guhagarika intambara kuri mu murongo mugari wa Donald Trump wagaragaje inshuro nyinshi ko intambara igomba guhagarara. Mu gushaka igisubizo byitezwe ko kuwa 15 Kanama 2025 Trump azahura na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin bagacoca ibi bibazo, bakazahurira Alaska ku mupaka wa Amerika n'Uburusiya. Kuwa 11 Kanama 2025 Trump yatangaje ko we na Putin bazaganira ku buryo Uburusiya na Ukraine byakumvikana mu rwego rwo guhosha intambara. Naho mu Burusiya urukiko rwahannye Jesus Christ. Umugabo witwa Jesus Petrovich Christ yahanwe n'urukiko rwo mu mujyi wa Kazani kubera kurenga ku mategeko agenga abimukira muri iki gihugu, aho yiyandikishijeho abanyamahanga mu buryo butemewe. Itegeko rigenga abimukira mu Burusiya rivuga ko kugira ngo ubashe kuhaba
no kuhakorera bisaba kuba ufite aho utuye. Uyu mugabo ufite inzu nto y'icyumba kimwe yubatse ku buso bwa metero kare 32 yayandikishijeho abimukira 45 nubwo batahabaga. Buri muntu yasabwaga kumwishyura amarubi 2,000 angana n'amadolari 25. Urukiko rwamuhanishije amande y'amarubi 13,000 angana n'amadolari 163. Muri Gicurasi uyu mwaka nabwo uyu mugabo yari yarahanishijwe amande y'amarubi 60,000 angana n'amadolari 755 ku byaha bisa n'ibi. Amazina y'inyakuri ntazwi kuko yayahinduye kera asigarana iry'umuryango gusa rya Petrovich yongeraho Jesus Christ. Mu 2024 abarenga miliyoni 6 binjiye mu Burusiya, benshi muri bo bashaka akazi. Hafi 700,000 muri bo bahari binyuranyijwe n'amategeko. Naha dusoreje amakuru yacu, tubashimiye kuba mudukurikiye.